Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i obhrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej, carinik, Jakov, Alfeje i Tadej, Šimun, Kananej i Juda Iškariotski, koji ga izda. Tu 12 posla Isus uputivši ih: k poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putom propovijedajte: približilo se kraljevstvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte. Gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. Riječ je Gospodnja. My dear fathers, priests, draga moja braća svećenici and my children, i sva moja djeco, you heard the three readings today. čuli smo 3 misna čitanja. In Israel, people were under the power of evil spirit that came from Egypt and other countries. U Izraelu su ljudi bili vlašću pod zlog duha koji je došao iz Egipta i drugih okolnih zemalja. In other words, from the pagan countries, evil spirits came to Israel. Po tim poganskim zemljama zli duhovi su došli u Izrael. And Isaiah was promising a savior. A Izaija obećava spasitelja A day will come, you will be delivered from the evil spirits. koji će ih u jedan dan osloboditi od tih zlih duhova. And you heard the second reading. Čuli smo u drugom čitanju: While we were ungodly, that means while we were sinners, dok smo još bili bez Boga, grešnici, Jesus decided to give his life for us, Isus je već tada odlučio položiti svoj život za nas, in order that we may be liberated. kako bi mogli biti oslobođeni. And you know, when we are in sin, as I told you on the first day, we are enemies of God. I kao što sam vam rekao prvi dan, ako smo u grijehu, zapravo smo neprijatelji Božji. Because when we commit sin, we belong to Satan. Jer kad činimo grijeh, pripadamo Sotoni. So when Jesus came, he was coming among his enemies. Drugim riječima, kad je Isus došao je među svoje neprijatelje. He loved the enemies. I ljubio je te So neprijatelje. decided to give his life, even the last drop of his blood, for the enemies unsafe. Do te mjere da je dao svoj život do posljednje kapi krvi da ih spasi. And thus we were reconciled with God. Tako smo